Kesorkar jelah kalau buat thong mentah ban pleno. Hapo kalai pau tarik ulber ya ke jingking wa kra bat ke jingking umpling. Bat ban pentrai kamru ya ke projek surok bapher hasor shelong bat hakapsor na ke mentah ban penduna ya ke jing kali hakanong ba. Kesorkar kalamang san klur tengka na kebenta mencenai ke jingking mau ke bejrong kan rio poin san meter ke bapen yaso ya ke jaya ulat dom bat ke mulai nong pedeng. Haga bagi kali kila baniat habro arliang bat on cenaru iklintiat kejat na ke footpath. Kesorkar kalamang ru san klur tengka bancenai ya ke jingking double lane ho umpling ke badan ke jing jerong ba arpusau poin hinyo san meter bat bancenaru ya ke footpath bat ban penbahai ke surok akatan umpling. Ubah Presiden Tensong Luong bagi jing slam bancna pendep begini ke jingkiang kedai namar bagi kontraktor keliok ban sedang yang kam ha kesenam arajar kat kendai nrei ha balapoi kesenam arajar arpau kladon ka jing khangdam bat kala suki no kakam nrei labo ekathong bahapo kalai pau trik uleber on pendep no ke jingsna ya kini ke jingkiang ha kawai pet kaliang ubah Presiden Tensong Luong baban penduna ke jing kali ke sarkar kat penheru ke surak Kabaran hajan ke Anjali Petrol Pump, banci megajaka bancenai ke Surok Bypass, bat bancenai ke jingkiang na Gora Line ke ban penyoso bat ke MES lengbak footpath kabladon lupa ban lat ke jing kali. Nalor kania ladap ru ban penbiang ya ke alignment na kebenta bancenai ke Western Bypass, ban penhek ke Surok jong ke Maulai Bypass, naduk na Maulai Mauro ban pensuk iki beri ku betmu ban net Syagwahati. Usembut Menteri Rangba oleh itu beladap ru bancenai ke Surok Langba ke PMGSY na Sanmer ban mi syapom lakrai ban mentah kedai keren penbet bat ke himam lem bat ke raj laban bancenai ke Surok ban yat laj ke kerdop jeng sipai ban poi bet ke viewpoint jeng ke Shillong Peak. Namar kumbalong mentah kinong wan jeng okai kimat jeng bah. Ulo angru besisin balayo ke jaka an penmi ke Surok syak se bilat halat kor ban pensuk ke kelet ke wan jeng kipat ba bat kinong jeng okai. พี่ก็วิ่งกับบางอย่างอย่าสอบมิตรกับ estimate ก็ลงอินนี่คันเดียดจะการตัวชัดดินอยู่กันในฟ้าหังตัวปะบางอย่างเป็นตรปมอัญเจลีเป็นตรปมหังตัวก็ดีกับจักรกับ bottleneck กับเชื้อเคบ้าติงละ identify ติงหมดบันชิมกับตัวจักรนาดินจงกับตัวกันในฟ้าบางอย่างปลง bypass itu kan dia kadang bagi bahir nang nina civil kibawan le sina lain kra na juai nang tai kin ya be direct one way be kin mi biang te hajan na sajan MES military hospital kin salicha kiba lechora kiba lecha nong stoi nong kan besok di tai ba ka we ka ba ka semet tai ngapa tinga trai muslim su bunyo sanction nang ta ka ba ar ka dun ko tu ka we ka bangi propose ke jingking ban connect nang ni na again nang ni na po ka tu ka surok na Coraline po yang tu ka MES bikin mau thai kadang tu MES te kadon mentah ke footpath ke ban mi direct setai sumpling hap cross yo tu ke jingking hap cross ke tu wa te katur ngi propose mentah ba ngin sna jingking kena ba direct ba kan laj ke tu ke deheng kali yang te hapo renja poin mar ke tu ka congestion wa jur ba hapo ke area renja te kata de ke we ke bangi plan te nang ta ka balai ko long mentah ngi ko mo pila deplut ke serbe la finalize ya kan ka alignment jong ka Shillong Western Bypass dengan kermen skem malangila ban le ikini kan sa yarap sibune ban pelaj nganeka ban pelaj nganeka ba yade bat ka jing ke traffic jam po Shillong nata sakawe ru ngidang perkhat menta ban pen he susu dia kadeka ke bangi ong ke Polaroid road hadu ka Maulai bypass amar katur ketika bedon kamha ka ban yat nang ni na po golfling na khamat ying jong kongke nang tu ba kibriu ki bakwa ban le sikawati kin yat direct no nang tu menurut kam banyat Indonesia main Maulai petrol pump ngani banyat Indonesia sor kilala banyat direct seturu dia keturu minta kawai ning kadang ya dia nang ta ya kenika ka Maulai bypass nginang improve susu kena bangin penlak banyat no menta both ways ka both up down kilala banyat dia nang la dep ya tuka Polaroid road ngangai skem ngilala ban pli kan dia bahkan long double traffic ya ka tu ka stretch bro ko hadu ka ba tup ya ka Maulai bypass ka ban mi ante apo mauyong mentang ila dep sok piem jeswai nang te na sanmer ka mi ante apo ka sotu sapo pom la karai te ka tu mentang ila dep te ngila le ru ka intermediate lane ka ba kibriu kila ban ya nang tu direct mi sa sanmer sami sani to nang ta sakawe ka menta ka ba ngidang ya finalize ke jaka bat usim bat ka
ong no bat ka right kirai laban bahap apo usi melim kalong ba kanika jaka nang tu ban bypass ia ka to ka gate jong Air Force ni kwa ban bypass no ia ka to ka gate ke jong sipai hang tu tengi dang pan ke jaka tengah try muslim shu ban yo ia ka to ka jaka ban bypass ban poi be direct apo viewpoint naman mata ki turis ki stom ma wat ki local turis jong ki stom te ka tu ke ngimot ban bypass ban mi be apo viewpoint Shillong viewpoint te nang tu pada ngidang ya keren mata nak kalian nama kahap sak reserve forest jong ka forest department ba nang tu ngin penmi pada satu sya ka ban mi ha ka tu ka ba piong mata ka se bilat ne ka lat laikor pi kang tu ka se bilat bahkan poi hai tu benta nama ladingi yo ka tu ka mut ka along bypass ti ki bri la suk ba ka ya ke yen kham tam mi ki turis ki ba kwa ban le se ki le sawaji san beji don be kwa ban le ong na khamit kan nia ru long la dengi la ban ya bypass na kan men scam kan long ke jumen toy ya ki turis bat kumju ya ki pai ba jongi baro